o vai ko le malo si pare mia so matua tau sila le vai ngala le fai kala mai ki ko vai ma sa fa tau sila to mai lunga misa le ata le fa mo le pare mia tau sila mai ana na fila ile ata le lose weight ana na fila ile ata le o tau sila mai to fa fo winal to malo al sa fa ir ko malo o ko la le masalo mo fe kusku le solo fa mai o la mala ya nga ko sila mai ele fa penga se o to vai fo ile sa fa isi wo to wo fa itala fa mai o alu le wheelchair o isi wo o hari wo fa mai pe ya wo man ta o to le vai wo tipi le vai tu lo sole aso fo ia na fi me na tupu ai feilo ai le fionga le pa le mia lo tato malo Samoa sunga le au le mali toa pola te va ia mari sui pa le mia o sio mato watu nei New Zealand a o ye fo yo le minister o le vai fafo Minister of Foreign Affairs le fionga ia va vasa manaya Winston Peters le aso na fi na feilo ia fa tasi ai malana fionga de kongisula ao le malo Samoa ia I au gile ni nei le sa felo ia ina le mota Samoa por fale Samoa I mangele ia ole pa faila vale tau fiofi o le fia felo I mai o le malo ni usila e ui o le ia fio mai le fio ngai le pale mia I tūlanga foi ia o le tonga fitinga o lona ao ia o iai foi la nei tūlanga o le toe foi le fa malo sia o le tau tonga sa faile ilona au vatu fa fonga le tunu wa le ma fa ye lava le pulu nau mai o ta yo le mato wa tunu ya wa le va ngo wa mawa le la sa ripoti mai ya me se fo ni so upu o le tato o nanga le nei sa mo fo se ava no he felo ya le fionga le pale mia ya ina ya fa ai lo le ano fale male ano liu o le la felo inga male sui pale mia o New Zealand Nisi o vaenga e toi wha malo si eili tatou Treaty of Friendship. Tu langa o le tatou whainga paanga ma le wha wonga. Ia mari usila nei. Nisi na o vaenga sa sia le la whilo inga o nisi fo I o vaenga. Ia tu langa I wha taua inga. Export Authority. Ia ma vaenga wha pena. Ia tasi le vaenga la walunga. Sa wha soa I fo ia vanoa tutusa. Ia awale tūlanga le fighting for drugs. Tūlanga o a vaenga walanga I mana tuala o le vai fafo o I ono sawa tuwai vaenga I Samoa. O le mana ia o le ufeiloa I le matai Samoa ma le matai Samoa tulou me nei o taitai. La aulia le mali toa vau vasa mana ia le sa feiloa I le aswana nafi. Mangkua me o vau vasa manga I o le makai Samoa. Iyo. O le tamalo foi o le tangata whenua. Lono winga. E ke le lona toto wha Pasifika. Te le. Ia le mela lea o nisi nao ai mana na ia ese mai le ta'longa le tō Samoa ma le fitu Samoa. Ia esa whai ele wheilo inga. Ia e pei o na ripoti atu nisi o whare whaasalalau me se fo nisi o tātou nusi pepa. Ese. E tu sa i o le wheilo inga. Ia utilo fo isi aso se taimi e le toe mamao. Ma ua se ava noa e whaise whaatala noanga ma le sunga I le pāre mia, po le fionga le li pāre mia o Samoa. Ia ma whaalau tele e nisi o mata upu sa whaataunu uina pe sa awhea I le la ua whanotanga ma le minister o vai whafo New Zealand. Ia o ia fo I o le sui pāre mia o le mātou malo New Zealand nei. O vai ko le malo si pāre mia so te matua tau sila le vaenga le fai kala mai ki o ko vai ma sa fa tau sila to mai lunga misa le ata le fa mo le palmia tau sila o ko sila mai ana na file ile ata le lose weight ana na file ile ata le o tau sila mai to fa fo winal to malo al sa fa ir ko malo o ko la le masalo ma fe kusku le solo fa mai o la mala ia nga ko se mai ele fa penga se ia o to vai foi le saufa
o isi wo to wo faitala fa mai ua alu le wheelchair o isi wo e o hari wo fai mai wa mai peia wo mana ta o to le vai wo tipi le vai tu lo sole o ke fa o to ma fau nga o to na ia fa mo i o to ma fau el sa fa ka malo yesterday e vai ta to ia e sila tu matua tua i malo si ale ole tele tua ila na fa malo ole healing time lava me ka wa ku sa pe malo si e ma miale relax ia hio le vai ole vai nga tau le tau ma yai fo il tulanga le ia te ba te lo ele nga tai i feilo inga ia te lo le stanga tai un tatu vai tu o feilo ila tamai mai mal pale mio sa mol para mio ngisila kai mi lava nge le la o me ka ke mango e mangulo la ka mal paro ka ngusila matua i mo le ia leva no le fionga le pale mio sa mo ya ai te lo la utala ia matua puru nau wa matua puru nau wa ka ngi e fia feilo ia kwa manga o kama il palmia ilana o atu fo ile matua langa official le temile la official ilana fai malanga mai ni usila malanga fai malanga i Australia tua nau wa kama yesu lo palmia sama ia va fer pu fia ia ngai kan fia kere nga ka ko Pacifica ko ele vai mo lo si afiki makonga mo sime sa mo is a number 1 le ai Australia mo usila ma ya pangi i Pacifica ona mafuanga fo i le atawa o le tautua matavela ana tama whanau o lo o whaia i atu nuu nei iyo ku waku i Amerika la o arka ko kengi Samoa fo i le Samoa e Amerika Samoa kusaka ko kusa Amerika Samoa o tatou fo na la o a tosi i le maualunga tele i la tau lo sa fa ino fo fa senate o le midikeli fo i la tau ia ola de sika miki sa le service sa mo ala ku ya kukuila ma kama Hawaii tu watu i alonga le kamau ainga sa ala yai yo ko vai o ko ia se au luenga fa vai kai sa polu watu le i America le matala no twice sports tu watu i alonga entertainment movie world manga ku ole ko generate ku pe ko kungu tamo Dwayne Johnson o tau tua sau i Australia sau i New Zealand to sisila la na matua te le amana ia io o Samoa ele o kakaala ele ai ole pa kwa ngoia kom sky ngi ole tulanga ile remittances fo ile lo tatou tupe o tatou tupe la fo tatou tupe la fo la fo Samoa ile tu sanga ma le tu sanga ma le ole matua te le lava ma le ano ma fo lava no fa so ma ni si o fa pisi ni si le weekend fa so ai fo ile le weekend na le ato ole tulanga ole matou fa so na ma wai fo nei tulanga fo o mala maanga ile driving o tamau ai ngo sio tatu tulu o tulanga la wai o le highest 70% o tupe maua lai tu tonu o le tunu o Samoa mana e maua tu i tangata mai fafo waka ukia ia le tulanga lea kele o kalaka de ngo se lau fixe lau milion ngar kausanga ku pe va ku la ku fafo i meio remittance ai le kaudia ia e kulisi ma ka ka fio i maliu as fanga o fa ponga rafai ka va ma tautia ma o lo iai le fua ma o le forecast le tilo le vai luma lata mai maybe next year wa du ngari vas full percent e ma tautia lava ma tua mai la ele ko worry sa mo kulisi fo ile kulisi mai fafo le kulisi palangi kulisi ya ona ele ole la tule wala tule Samoa ole wa kule wa ko ka ko
e arua tua no fui faletari malo ai mese family reunions bole koe ore ko kelele o ye tato ele o to nga fatia I tua ai ngai no ma mauta malawa eyo la o poka tu hotels o motels o me uma fa bena resorts o hall te tele fo I conference rooms tu langa uma na le ufai ma fu mai ya ono o tato tangata mai tu fa